Poznato je da sportski angažman bilo koje vrste značajno doprinosi opštem stanju zdravlja ljudi i dece. Kod mladih je naročito značajan, osim sa aspekta fizičkog stanja, i za socijalizaciju i razvoj pojedinca unutar neke zajednice. Sport koji je dugo godina bio praktično u zapećku u odnosu na timske sportove jeste tenis, trenutno najpopularniji individualni sport na svetu. Prednosti bavljenja tenisom su brojne. Najpre ono doprinosi kardiovaskularnom zdravlju, kao i bilo koja druga vrsta aerobnih aktivnosti. Zatim pomaže u procesu gubitka viška kilograma, povećava opseg pokreta u zglobovima, poboljšava ravnotežu, smanjuje rizike od osteoporoze, podstiče agilnost, jača motoričku kontrolu, povećava izloženost suncu i upijanje D vitamina, a osigurava i društvenu interakciju uz održavanje pristojne distance. Na teritoriji opštine Kula deluje nekoliko teniskih klubova, a jedan od najmasovnijih je teniski klub Hajduk Kula, koji postoji već dugi niz godina, a u prethodnim godinama značajno je dobio na ekspanziji. Popularizaciji ovog belog sporta svakako doprineo je i srpski teniser Novak Đoković, koji se u tenisku istoriju upisao kao najbolji svih vremena. O ovome i drugim zanimljivostima govori predsjednik teniskog kluba Hajduk i trener u istoimenom klubu Vladan Vujović. Tenis nije bio nešto popularan, eto, od kad je Đoković počeo da osvaja neke značajnije titule, onda je i tenis krenuo ovde aktivnije. Deca su počela da dolaze da treniraju, ima jako puno rekreativaca i tako. Ok, ovde baš u Kuli je dosta popularizovan tenis, tako da zadovoljan sam odzivom dece i rekreativaca. Klub broji 50 dece, znači raznih uzrasta od 6 do 16 godina. Ja radim samo s decom, da. Mislim, ima i rekreativaca sa kojima radim, ali uglavnom radim sa decom. Veliki odziv dece i predan rad sa njima nesumnjivo dovode do rezultata. Trener Vladan svedoči o tome kako dobro funkcionišu sportisti u klubu i kakve uspehe postižu. Pa eto, ja baš imam neki dobar odnos sa decom. Vole mene, vole tenis, tako da eto, na taj način ih i okupljam. Imamo neki drugarski odnos, ali s druge strane postoji neko poštovanje i slušaju me i dobri su takmičari, mogu da kažem. Naravno, deca se takmiče na registrovanim turnirima u Vojvodini i u Srbiji, a i mi kao klub organizujemo registrovane turnire, dobijamo od Teniskog sportskog saveza registrovane turnire, tako da mi ovde pravimo često turnire. Kulski teniseri postižu fine rezultate, najviše u uzrastu do 12 godina. Zašto su izabrali bavljenje tenisom i kakvi su im dosadašnji rezultati, rekli su nam Vojin i Ivana, mlade nade kulskog tenisa. Tenis sam izabrao zato što leti kad nisam znao šta da radim, pa sam gledao kako treniraju, pa mi se dopalo. Pa sam ja malo krenuo da treniram i eto. Idem na turnire, već sam osvojio oko 7 pehara i 4 medalje, idem i sjajno. Zato što je kao sam treniraš, kao nisi ekipna. Imam i pehar i medalje. Pandemija koronavirusa pogodila je celu svetsku populaciju na mnogo različitih nivoa, a među najugroženijima po pitanju svog angažmana bili su svakako sportisti. U vreme kada je pandemija bila u punom jeku, nije se mnogo pričalo o oporavku i povratku sportista na terene, već se radilo isključivo na trenutnom očuvanju opšteg stanja zdravlja, dok se danas nameću pitanja i dileme u vezi sa uticajem koronavirusa na sport i sportiste, sportske radnike, pedagoge i klubove i udruženja. Kako je pandemija uticala na dalji sportski angažman kulskih tenisera, svedoči njihov trener. Iskreno, ja sam se plašio da ću teško moći ponovo da skupim tu decu jer nisu trenirala skoro godinu dana, ali bili su disciplinovani, trenirali su kod kuće, radili su neke vežbice. U tenisu može da se udara od zid, loptica i tako. Neke vežbe su radili sami i super su se snašli. Mališani su potvrdili trenerove reči. Pa da, u dvorištu sam vežbao sa tatom, pa vežbali smo. U vreme korone sam vežbala kod kuće, pa sa zidom. Osim dece, brojni su i teniski rekreativci na teritoriji Kulske opštine, a oni imaju i svoju Kulsku ligu rekreativaca koju godinama uspešno sprovode. Više o tome govori Miloš Šarančić, jedan od rekreativaca. To je ovdje u sklopu teniskog kluba Hajduk Kula, organizator je i predsjednik kluba Vladan Vujović. Održava se oko 2-3 puta u toku godine. Nebitne su godine, znači imamo članove od 15 pa do 50 godina i evo danas igramo baš finale
Pulske lige. Hvala Bogu, sve većem broju nas ima, tako da nastavit će se valjda u tom smjeru da ide. Mislim da nas je ove godine bilo 24 igrača, tako da sve je super. Miloša smo pitali i kako se on snalazio za vreme pandemije i koliko je korona usporila vraćanje u kondiciju i sam razvoj sporta. Pukom srećom, moj komšija je napravio teniski teren, čovjek iz Austrije, i dao je meni na održavanje, tako da na 20 metara od moje kuće uvijek mi je bio dostupan, čak i u onim uslovima karantina i svega toga ja sam mogao da igram. Mnogo je usporila je sve i nadam se da će što pre da ta pandemija prođe i da nastavimo nekim svojim normalnim tokom da živimo i da se bavimo sportom. Uz isticanje očuvanja zdravlja kao imperativa bavljenja sportom, ovi sportski entuzijasti ne odustaju od kontinuiranog temeljnog pristupa kada je u pitanju tenisko usavršavanje budućih teniskih zvezda. Možemo samo da poželimo da svoje aktivnosti nastave u prikazanom ritmu, te će tako opština Kula zasigurno imati svetlu tenisku budućnost.